okutongoza mizaga kozurizo baranyuma bazyo mu cyaro cyari akazo muri Irimya okubura mizi marungi go kwesa mu maka ni kimwe habizube buri kuteganisa abatura na mnongabo abari kutura mu byaro on project eje kozura barotare club yambarara ekwatanese na district Ibanda hamwe na Acts Uganda abantu mitware na kakaga nibo bakuza kuganyirwamo mizaga so twashara mu karotare twakwatanisa na Ibanda district na Acts Uganda kugira ngo turetera abantu aba amizi marungi abantu abo mu cyaro kintu bingana emitwaro nkana na mukaga so tukareba ngo amizi nibagetenga munonga kukire bindi ane turiyasemererwa umutura wa Irimya nagira ngo amiza gubenu bakozesa garahare hi kilomita 10 kandi tigabonire tumakuza turabo mu mbera mbi nebyondo nhatera tutereza ubudibwa kandi twantena uteza mizi kumara emyaka 2 kandi fezi yo kubanza iyo erotare rumu kubasa kuteka mu sentezi patinaringana Acts hamwe na Ibanda district local government. Richard Musinguzi okurwamo Acts Uganda nagira ngo okuchondozo kwakozire nukoreka 40% y'abantu bayirinya bakabana bateganisa ubwendwara izurukuretwa mizi mabi mwena hata mizi twaza kutandika gakora kandi kagabashire twantwena ngo mugakwateje ngoko bakujangwa mizi namagara konka koko batagakorise kurunji amizi ngabasa kuba ekizu Nicholas Kagurusi umuhezi wa district governor murotare habwa zone ya Kashatu yahiga batura kureba ngo bakumaje byoma ebyamizaga we nimpiga community kureba ngo yakuma pipes na taps ezarazo mbyanga baga mizi na gandi habwa TV West and Adolf Ireka agacenchwi